Nkuko nakivuze mu minsi ishize canke nyene nkuko gisanzwe kiri, isi n'abantu bayituyemwo. Ntabwo isi ari amabuye canke ibiti canke ibikoko canke amazi, ariko kandi isi cyane cyane n'abanyabyaha. Mu ntambara rero za Yesu Kristo akiri mu mubiri, nawe isi yaramwanse, ariko mu kugwana n'isi we yagwanye n'uwamuteje isi ariwe Satani. Mu ntambara ziwe Yesu Kristo agwana n'isi yahanganye na Satani yamuteje isi, kuko icyamuzanye ntabwo kwari guhonya no kurandura isi, ahubwo icyamuzanye kwari gukiza isi ngo ive mu buryo bwa Satani. Yesu Satani yaramugwanije aciye no mw'isi. Isi ibera icyuririza Satani mu kugeragezwa kwa Kristo cyangwa mu kugwanywa kwa Kristo. Mugabo Yesu yarazi neza ko icyamuzanye atari kugwana n'isi no kuyihonya, ahubwo kwari gukiza isi no kuyikingira ngo ive mu bubasha bwa Satani kandi ayirinde ubugunge bwa Satani. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo muze muba maso cyane, bijya bintu mwaba muvuga na abakristo na cyane cyane ngo dufise abansi batatu, ngo hari umubiri, ngo hari isi, hari na Satani. Oyaye, tandukanya icyuririzi cya Satani na Satani. Tandukanya icyo umwansi yaciyemo mu kukugwanya n'umwansi wawe. Umubiri n'isi ntabwo ari abansi bacu, ahubwo ni ibyuririzi bya Satani. None nimba umubiri wawe ari umwansi wawe, burya uburyo bwiza bwo kugwanya umwansi wawe ni ukumwica. None uriko uravuga yuko mu kugwana n'umubiri wawe kuwita umwansi wawe nyene urumva uwiki uzoba wiyahuye inshuti ya Kristo. Imana idufashe cyane. Isi nimba ari umwansi wawe, dufate Satani. Navuze ko Satani biti ari abantu. Satani yuririye mu mugore wawe, ko inzira nziza cyane gose yo kugwanya umwansi ari kumwica burundu ngo yeye kongera kugutera no kukubuza amahoro. Umugore wawe akubereye ikigeragezo, nka kujya kwa Yobu, ko umugore yarabwiye Yobu ngo tukimana yawe urabe ko wopfa. Inzira nziza cyane yari uko Yobu yacatora intambi agakizosha umugore wiwe ngo yeye kongera kuvuga amajambo nkayo. Ariko Yobu siko yabigenjeje. Yobu yavuze ati uvuze nk'umwe mu bagore b'igipfu. Ano majambo yari yuzuye mu ubwenge no guca bugufi bikomeye cyane gose kuri Yobu. Ntabwo yabwiye umugore wiwe ngo uri umugore w'igipfa mutima cyane w'ikijuju. Oya, yavuze ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'ipfa mutima. Ni ukuvuga umugore wanje ndamuzi, aranyumvira kandi yumvira n'Imana yanje. Uyu avuze ibi ni umugore w'igipfa mutima, so umugore wanje, kandi yimwe mu y'ubupfa mutima imyinjiyemo, ariko umugore wanje je ndamuzi. Niko na Yesu yabigenjeje. Petero yuririwemo na Satani akabuza Yesu kujya i Yerusalemu kubambwa. Yesu yavuze ngo herera inyuma yanje Satani urikingwisha. Apana herera inyuma yanje Petero, kuko Yesu yarumvise neza ko ijwe ari rya Petero, mugabo imwemu yakoze ko ari ya Satani. Si imwemu ya Petero, sina mwemu w'Imana, ahubwo ni Satani. Muze mutandukanya rero ibyuririzi bya Satani na Satani, kugira ngo mu ntambara zanyu mutagwana n'ibyuririzi, ariko mugwane na Satani umwansi wanyu. Yesu Kristo adufashe cyane. None Yesu Kristo yatubereye akarorero gute mu kugwana n'isi? Iki nico kigwa kigira 9 mu vyigwa 12 tuzomaramwo imisi twiga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu b'Imana hano mw'isi. Umunsi rero turiga ku kuntu Yesu Kristo yatubereye akarorero mu ntambara ziwe agwana n'isi. Mbahe kaze irigira kandi rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Mu ntangamarara nadondaguye ibitari bikeya, ariko twishimikiza amajambo y'Imana kugira ngo byose byiza byuzuzwe neza. Kaze cyane. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Tongere dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yohana igice cya 12 44 kuri 47, indanze y'amajambiro avuga ngo icyazanye Yesu mw'isi. Yesu arasemerera atunyizera si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Uwumbonye ababonye uwantumye. Naje mw'isi ndumuco
kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. 47 haravuga ngo ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira kwiteka, kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Mwumva no majambo hano harimwo inyishu yuko isi atari biti ahubwo isi ari abantu. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucirako iteka. Uwumva amajambo yanje ntayazigame ni ukuvuga uri mu byaha akumva ubutumwa bwiza akigumira mu byaha, si jewe ndamucirako iteka, kuko ntazanywe no gucira ku iteka isi. Wabyumvise? Isi n'abantu, na cyane cyane ki abanyabyaha. Abo rero Satani aburiramwo mu kutugerageza. Imana idufashe cyane. Yesu arakomeza avuga ngo ariko nazanywe no gukiza isi, aribo bantu abamurikira bave mu byaha, abamurikira bave mu mwijima, abatahuza ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakumenye bakugendere bidegembye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwamenye ukuri kuzobaha kwidegembye. Imana ihabwe icyubahiro. Matayo 16:23 havuga gute naho? Indanzi y'amajambo iravuga Petero agirira Yesu impuhwe. 23 twasoma ho nyene haravuga ngo ahindukirira Petero ati herera inyuma yanjye Satani, uri kinsitaza, kuko ivy'Imana atari byo ubabaye iby'abantu. Dusenga Imana. Mana yera, data uja rukundo, uri umugororotsi kandi wamanye ukugororoka kandi uzahora ugororotse. Uruwera wamanye ukwera uzahora uruwera. Uri umunyabubasha wamanye ububasha n'ubushobozi kandi bizokwamara ibyawe iteka. Isi tuyibayemwo kibirenge kizima. Na Yesu ariko asengera abigishwa biwe yaravuze ngo data sindakubwiye ngo bakure mw'isi ariko barinde wa mubi, kuko isi ngo twatumwe kuyihindura nk'uko Yesu yajyara umucyo, natwe amurikira muri twebwe. Umucyo wa Yesu Kristo ukamurikira isi uciye muri twebwe. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo turi byete bisomeka. Ndagomba Mana buri wese ariko arumviriza iri jambo ryawe uno munsi umwibutse kibirenge kizima ko akwiye kuba umucyo w'isi. Yego kibirenge kizima, Yesu agaragare nk'izuba, natwe tugaragare nk'ukwezi. Umucyo wa Yesu murike kuri twebwe, natwe tumurikire isi, abantu bave mu mwijima babone inzira. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. None rero Mana ndagomba iri jambo ryawe ry'uno munsi urivugutire gose, naryo rivugutira abantu bawe. Iki kigo kibatahuze uko bakwiye kubyifatamwo mu ntambara zabo bangwana n'isi, kuko Satani ari wayuriramwo. Isi ntabwo yatwubahuka no kuduhangara twebwe ntiyadushobora, ariko Satani wubahutse umwami n'umucunguzi wacu niwe atera isi ubugarariji, niwe atera isi data uje kuntu umuvurungano, bigatuma ishengero ryawe duhamwa. Mugabo abo nyene baduhama nibo wadutumye kubwira ubutumwa bwiza mwami. Abo nyene baduhama nibo wadutumye ko kugira ngo babohoke bave mu ngoyi z'umugwanizi. Satani abatera kuduhama, Satani abatera kutwanka, Satani abatera data uje rukundo kutubera ibititaza n'ibigeragezo. Niwe dukwiye guhangana nawe. None twabyifatamo gute? Tubera umwigisha mwiza kuko ari we mwigisha wacu. Ni mwizina ryawe ryera Kristo Yesu sabye uhoraho Imana nizeye. Amen. Mwene data uri kuranyumviriza, amajambo somye nibyo navuze mu ntangamarara, reka byose byugaranirwe hamwe ngo bigire icyo bikubwiye. Iki ntuze wegera ukibagira, nama ndiko ndakibibutsa iminsi yose mu butumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Twakirijwe gukiza abandi. Hariya mu byaha twavuye harabakiriyo, kandi twavuyeyo tubwiwe ubutumwa bwiza n'abandi, twavuyeyo dusengewe n'abandi, twavuyeyo duhanuwe n'abandi. Dusabwa gusengera bari mu byaha, dusabwa guhanura bari mu byaha, dusabwa kubwira ubutumwa bwiza bari mu byaha. Kandi nimba hari ivuga butumwa rya mbere risumba ubundi bwoko bw'ivuga butumwa bwose, ni ingeso nziza. Jewe ndavuga ubutumwa bwiza nkaperageza ama audio hirya no hino, ego abantu bakumva kandi benshi bagatabagwa, Imana ibihe by'icubahiro. Mugabo abo tubanye nabo ntegezwa kwabwira ubutumwa bwiza mu nyifato no mu ngeso zanje, na cyane cyane ikindi gikurikira ibikorwa by'urukundo. Reka ingeso zacu zitandukane n'ingeso z'abisi,
kugira ngo nibatubona babone turi ubwoko butandukanye nabo, mu nyambaro, mu nyifato, mu ngeso no mu ngendo, mu majambo tuvuga, mu byo dukunda n'ibyo duhurumbira, babone neza yuko turi ubwoko butandukanye nabo. Dukunda iby'ijuru, iby'isi tubizinukwe, duharanire ubugombe bw'Imana, ubwacu tubwibagire, kandi twumvire Mpwemu Yera tumuyoboke, iby'Impwemu aba aribyo twitwararika, iby'umubiri tubyibagire. Imana ihabwe icyubahiro. Abo bazoturaba batwigire ko babone koko dutandukanye nabo, kandi nibahaguruka ngo baduhangare ntacyo bazoronka cyo kudutsindisha, ahubwo kuko twebwe tuzoba turi mu mwanya mwiza, umwami wacu azohagarara muri twebwe ahangane nabo, nk'uko nabo Satani umwami wabo azoba ahagaze muri bo ngo ahangane nacu. Ariko benshi bakunda kuneshwa gute? N'abakristo batari muri Kristo Yesu, bitirirwa Imana ariko Imana ntibazi, bitwa ngo n'abana b'Imana ariko barongorwa na kameremere k'umubiri, Mpwemu Yera baramutaye. None bice bigenda gute? Imana idufashe cyane. Hakwiye kuba itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba Satani. Niyo mpamvu hakwiye kuba itandukaniro ry'abasenga Imana n'abatayisenga. Niyo mpamvu hakwiye kuba itandukaniro ry'abakristo n'abanyabyaha. Hakwiye kuba itandukaniro ry'abakijijwe n'abakiri mu ngoyi z'ibyaha, haba mu nyambaro, haba mu mvugo, haba mu bikorwa, haba mu ngendo. Imana idufashe cyane. Petero ngo ariko aragenda, baramura bati uko biri kose wowe uri mu bagendana na Yesu. Agira ati ibyo muvuga sindabizi. Ati yo n'imvugo yawe uvuga nk'abagendana na Yesu, n'imvugo y'abagendana na Yesu itandukanye n'imvugo y'abanyabyaha, n'ingendo, inyifato. Imana idufashe cyane. Ariko ubu biranancanga iyo ndiko ndabiraba, usanga umwigeme yitwa ko ari uwakijijwe mbere, ariko aranaririmba n'amoso zakoroka, sinzi ko bari muri Mpwemu cyangwa ko ari emosiyo. Imana idufashe cyane. Mugabo arabinyambaro yaminishije gusumba maraya, iminwa yasize gusumba maraya. None namamvuga nimba mabingira yambara nk'intama, ajya mu rusengero rw'Imana kuyobya intama. Intama nazo zambara nk'amabingira, kugira ngo bigende gute? Hari inyambaro z'intama n'inyambaro z'amabingira, hari ingendo z'intama n'ingendo z'amabingira. Kandi intama hari ibyo zikunda, n'amabingira hari ibyo akunda. Itandukano rirahari. Hari umurongo hagati y'abanyabyaha n'abagororotsi, nk'uko inyuma y'urupfu bimeze, ngo muri paradizo no muri gihonomu hari imanga nini itandukanya abagororotsi bari muri paradizo n'abanyabyaha bari muri gihonomu. Na hano mu isi iyo manga irahari, hari urubibe. None byoba bimeze gute nimba abakristo bo kwifata nk'abanyabyaha? Urumva babandi nyine bakunda kuvuga ngo Imana iraba imitima ntabwo iraba imibiri. Mugabo bavuga ngo birakwiriye kandi birahimbaye yuko umutima wera uba mu mubiri wejejwe. Sinzi ko mucyumva neza. Umutima ugororoke, umubiri were. Kandi ngo imibiri yacu ni ingoro z'Imana, imibiri yacu ni insengero za Mpwemu Yera. None ufata urusengero rw'Imana urushushanye n'urusengero rwa Bayali, biragatsindwa. Imana idufashe cyane. None rero ikintu cya mbere cyashoboje Yesu Kristo kunesha Satani aciye mu isi, ubwa mbere hoho yaratahuye ko isi atatumwe kuyirandura, ahubwo yatumwe kuyikiza. Iki ni cya mbere. Mugabo kandi naho yatumwe kuyikiza, ntabwo yasabwa kwifatanya nayo, ahubwo yasabwa kuyigisha ngo yo yifatanye nawe. Isi ntimuhindure, ariko we ayihindure. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu yababwiye ubutumwa bwiza, arababwira ngo jewe nazanye ubutumwa bwiza bw'umucyo, kugira ngo abizera amajambo yanjye babe bizeye uwantumye, bave mu mwijima baje mu mucyo. Ariko nimwana kumva ibyo mbabwiye, si jewe mbacira kwiteka, kuko ntazanywe no kubacira kwiteka, ariko wantumye niwe azobacira kwiteka. Jewe nazanywe no kubakiza. Umva nawe bigendere, isi watumwe kuyihindura ntikaguhindure. Urabe aho isi ikugejeje iguhindura, uhere ngaho nyene ubisubiza ku rutondo uko byari biri ukicyakiriye Kristo Yesu. Umenye uko abana b'Imana bagenda, ugenda uko nyene, witandukanye n'ab'isi.
kugira ngo Babuloni uyikize manzu uvuge muri Babuloni uyivemwo, hama uje mu bwami bw'Imana, hama bari muri Babuloni ubazane mu bwami bw'Imana. Ntushobora kuba uri muri Babuloni ngo ubwire Babuloni ngo ihinduke kandi nayo yaraguhinduye, iragutwenga, irakwirabira gutwenga. Niyo mpamvu abaririmbyi basambana iyo bariko babwira ubutumwa bwiza mu ndirimbo abasambanyi bagenzi babo, dayimoni yo zicaye ziratwenga, ujya musambanyi ayahamagara abasambanyi abajana hehe ko ari uwacu. Imana tubabarire cyane. Itandukanye n'isi. Hama menya neza ko isi watumwe kuyihindura, wirinde ntiguhindure. Imana idufashe cyane. Ibi nabyo bizagutuma uhagarara neza. Kandi wowe wibuka bya bindi byose bya mbere by'ibanze, ushira umutima kukumvira Imana yagutumye, ushira umutima kandi kugushitsa icyo Imana yagutumye, wumvira Imana, uharanira gushitsa icyo yagutumye, kandi wamusenga cyane ngo Satani akubuza kumvira Imana ntagushobore, kandi Satani agwanye ibikorwa by'Imana washinzwe ntakuneshe. Imana idufashe cyane. Hama muri runo rugamba rero rwo kugwana na Satani yuririye mu isi, ukore nk'icyo Yesu Kristo yakoze hano muri Matayo 16 ku murongo wa 23. Satani yari yuririye muri Petero. Petero abwira Yesu avugishijwe na Satani ngo mwami ntukaje Yerusalemu, ntukaje kubambwa. Mu yindi mvugo mwami ntukamanuke ku musaraba ngo ucungure abantu. Mboga Yesu aravuga ngo herera kure yanje Satani. Satani niyuririra mu bantu, ntuze ugwane n'abantu, uze ugwane na Satani. Kandi kugwana na Satani kwiza murakuzi ko ari kwa kundi nyine. Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo nkota. Yesu Kristo yaneshesheje Satani. Ijambo ry'Imana niyo nkota inesha Satani, kuko Satani agwanisha ikinyoma. Ijambo ry'Imana naryo nukuri, kandi ahari ukuri ikinyoma kiramaramara. Imana idufashe cyane. Yesu arabwira Satani ati herera kure yanje uri kinsitaza, kuko iby'Imana atari byo uharanira iby'abantu, uharanira ibyawe. Nawe Satani niyuririra mu mugore wawe adakijijwe, mbere kandi no mugore wawe yo bakijijwe, iyo agiye mu ntege nke Satani aramwuriramwo. Mubimenye neza, iyo umukristo agiye mu ntege nke Satani arashobora kumufata mpiri akamukoresha mu kugerageza abakristo bagenzi we. Ariko na cyane cyane aba banyabyaha aribo bana ba Satani, ni ibikoresho bikomeye cyane gose bya Satani mu kugerageza abana b'Imana. Mugabo twitandukanye nabo, hama twiyuzuza ubushobozi n'ububasha bw'Imana yadutumye, hama tugenda kuri bo ngo tubahindure, tubabwire ubutumwa bwiza. Mugabo ntitubemerere ko baduhindura. Satani yaburiramwo bakatubera ibigeragezo, ntitugwane nabo. Abo dukwiye kubasengera, dukwiye kubihanganira, ariko tugahangana na Satani yabuririyemwo. Niyo mpamvu Yesu Kristo atakemeye Petero, ariko yakemeye Satani. Ndagoma wowe uri kuragwana uneshwa, ugwana n'isi. Wowe uri mu ntambara ugwana na nyoko bukwe, wowe uri mu ntambara ugwana n'umukazana wawe, wowe uri mu ntambara ugwana n'uwo mwubakanye. Ndagomba ngo urabe neza, mbega ukemeye Satani cyangwa ukemeye icyo cyuririzi cya Satani. Wowe uri mu ntambara ugwana na shobuja ku kazi, wowe uri mu ntambara ugwana nabo mubanye, wowe uri mu ntambara ugwana n'urubyaro rwawe, mbega uri kuragwana na Satani yabuririyemwo cyangwa ugwana nabo Satani yarose mw'ibyuririzi. Ni wagwana n'icyuririzo uzoneshwa. Yesu ntabwo yagwanye na Petero, yagwanye na Satani. Yobu ntabwo yagwanye n'umugore wiwe, yagwanye na Satani yuririye mu mugore. Gwana na Satani, ntugwane n'icyurizi cya Satani. Kandi uburyo bwiza bwo gwana na Satani ni bwa bundi nyene, komeza kwihangana, ukora iby'Imana igomba, hama Satani nawe umuneshesha ijambo ry'Imana no gusenga. Ibi tuzoyibona neza mu kigwa gikurikira, uko Yesu Kristo yatubereye akarorero mu kugwana na Satani. Satani ubwiwe yihagurukiye, yarubahuse Yesu Kristo, barahangana amaso ku yandi. Yesu Kristo yagwanye gute, yanesheje gute? Iki ni kigwa cyiza cyane rero kizodushoboza mu ntambara zacu zose, yaba yuririye mu mubiri cyangwa yuririye mu isi. Ni Satani nyene ariko aragwana nacu mu mubiri. Menya uko wihangana
ngushitse ubugombe bw'Imana hamusenga Imana ngo ugwane na Satani uri mu nkomezi mw'isi. Menya uko wihangana ibyo byurizi bya Satani ntubikomeretse, kuko ntabwo watumwe kugira na kimukoze ku bantu bari mu byaha, ahubwo watumwe kubakiza. Ntugire na kimukoze kuri bo, si wowe wacira ku rubanza, si wowe ubahana. Kwihora si ukwawe nuko Imana, ahubwo abantu bari mu byaha watumwe kubakiza. Satani niyuririra mu bantu, wihangane ntugire icyo ukoze kuri abo, ubasengere ngo babohoke, ushishikare kandi no kubabwira ubutumwa bwiza, ariko kandi uhangane na Satani. None Satani twahangana nawe gute? Haba mu buryo bw'umubiri. Iyo Satani yuririye mu mubiri dusabwa kwihangana, ntidukore icyaha, hama tugwanye Satani yaciye mu mubiri wacu. Aciye mw'isi dusabwa kwihangana, ntidukore icyaha, hama tugwanye Satani yaciye mw'isi. Ibyo byurizi bya Satani tubisengere kugira ngo nabyo bibohoke. None rero Satani ko mu ntambara zose birangira ariwe duhanganye, abandi ibindi byose twavyihanganiye, none Satani twamugwanya gute? Iki ni cigwa cyo ku munsi ukurikira, ari uwo munsi wa 10 mu minsi 12 ya zino nyigisho. Kristo Yesu abampera umugisha cyane, naho gutaha. Ariko ikigo cy'uno munsi nizere ko cyakwigishije ibitari bikeya mu ntambara zawe ugwana n'isi, uko ukwiye kubyifatamwo. Mugubwe neza, naho gutaha. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 265 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari ryambere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacyo, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana arushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza ku munsi ukurikira, naho gutaha. Muzigamwe cyane.